Կորեին սանյուակ ջնդեր ծավթել նալավարդ պարլամենտուն վիդեո էջը ստուդի ջյուտ Վալենտինա Վեզարխուրս։ Պատսախադը իուելստերդար պոլիտիկոն բարձի ուգոնդիրստուն ացուկորի ռավզարստան նոգլիտերու եսիս թատտատը ալան։ Նրտակ կավեյու նա ռեսպուբլիկայի ուելվատ կոնովարդը մինիստր։ Իուգոնդիրստուն ըխսազամ սեզդը կստը խայադրայս տարտասադա դելիկատովը ցնմացը ռոյոնթը վավակ պարտյուն խայատտայ։ Վդունես ուսակալասը պաշտարաստաջը դուասադա əvday dua delegata razdina dravdstoy tattatı alana kandidaturel. İugun irestonu ustave bendurel tattatı alan partiyan serdari ve kenzanır tazı derge. Sezde köste xaya draysta patsaxadı sağlaq bibiltanatuli. Ve İugun irestonu razdarı serdaru avgay antişine rambilta prezidentunu vzarstete. Amanır ya razdar an partiyon trazını xasıratsan rastacısın fitzacı der zaxta buznek. Prezidentunu vzarstete yensoy kaybola ödestoyite xay. Zaga uy radu xad zuragwet parti vankte engom zinadıl. Kadna patsaxadı konstitusiye bendurel respublikaya prezidentan naybar parti ranqatelawa. Πανεσակούτα Բիբլթանատոլի վատտար ու դարտնետ սավեն։ Республика Харзабунан ценевсыта бовардад удунто ахаст арцаузысты. Как вы знаете, я сложил в себя полномочия председателя партии, вышел из политической партии, но хочу сказать, что далеко от политической партии Единая Осетия и от народа Республики Южная Осетия уходить не собираюсь. У нас абсолютно четкое понимание наших шагов, которые мы делаем и будем делать. У нас абсолютное понимание того, что надо и какие проблемы стоят перед народом Республики Южная Осетия. И все эти шаги, если мы не будем делать синхронно, скажем так, если мы не будем взаимодействовать с другими политическими партиями, общественными организациями, то у нас ничего не получится. Ответственность моя перед политической партией, перед народом Республики Южная Осетия, она, конечно же, высока. В то же самое время хочу от себя отметить, что те обещания, шаги, о которых мы говорили во время предвыборной кампании, они будут сделаны. И сделаны обязательно. Պատսախադը սաղլավակ ակցենտ սվարտա կոնստրուկտիվուն դիալոգել, կացը կոմասա խասıl նմոյ Ռեսպուբլիկա տերիտորիալ արխայակ պոլիտիկոն պարտիթա, վեցնմացը իուգունդ իրստունդար։ Սարակ պոլիտիկոն պրինցիպ կոմանցույ կանախսան ադը ընգոմ ձինադմա յուձինադել, ֆաստամակասկե անտշին սոմբոնել ձուրան նայ, բանսան կոտտա պատսախադը սաղլավակ։ Нам необходимо, чтобы каждый человек чувствовал ответственность перед обществом, перед своим домом, в конце концов, перед своими детьми. И в этом плане, если этого понимания не будет, если этого консолидированного подхода не будет, то опять-таки общество обречено на застой, развития не будет. Это не мои мысли. Это примеры, по которым я так думаю. А примеры это не чьи-то там, не в каком-то другом государстве там, в Азии, в Африке, в Америке там или в Европе. Нет. Это примеры наши, через что мы сами прошли, через что мы проходили, через какие барьеры, через какую борьбу, через какое непонимание, через конфликты, в конце концов, мы приходили к тому, чтобы на сегодняшний день понять, что пора становиться мудрыми. Prezident Orfarokut razdarın partiyun tansanuk serdara ravzarsti mamane vzboverta antişin kustay. Sezderan xaskota yugundirestonun ok serdar tattata alandar. Buznik zaxta xamstara wenchete xaymazarda boverta. Президент равзарга курсай кайнафат суцисты вемай. Мы обязаны сделать все возможное и невозможное тоже, чтобы оправдать высокое доверие нашего народа. А для этого мы должны работать, не покладая рук, каждый на своем рабочем месте. Решать проблемы нашего народа своевременно, все ресурсы для этого у нас есть. Наша партия является не только абсолютным большинством в парламенте, как правящая, но и главным политическим ресурсом президента Республики Южная Осетия. Каждое наше действие и каждый наш шаг должен быть выверен и приносить пользу поверившим нам людям. В завершение этого еще раз благодарю за оказанное доверие и призываю к напряженной совместной работе.
Իուգոն դիրստոնը պոլիտիկոն պարտի եղսազամ սեզմացը ֆարստատամերկա սուդունը խսանու տասույթը դիմիտերը իուգոն դիրստոնը պարտիոն ռանկատալ սարի բորքանեն ֆադլ։ Վազարդալավեն կանամ տասույթը դիմիտեր яին պարտիոն թրոխասկաֆանդոնը բերդուդր սարի բորգունդրստ քուտ պարլամենտը սարդորը խադիվակ ավտա դասինոդ մակական նոդ ֆադլ պարլամենտոն կոմիտետը սարդորը բնոթայդա։ Ախավ ֆանդոն իուգոն դիրստոնը պարտի եղսան սվիդար տասույթը դիմիտերը օֆիցիալուն վիդեորան խաստը բնդուրել։ Վազարդալուն սալավեն կանամ цебергундай. Прошло уже 2 года с того момента, как был избран депутатский корпус 6-го созыва. И согласитесь, уважаемые друзья, это срок немалый, это почти половина срока депутатских полномочий. И если вы, дорогие друзья, зададите мне резонный вопрос, а что же ты, уважаемый депутат Тасоев Дмитрий, сделал, что притворил в жизнь из тех обещаний, которые давал избирателю. Дорогие друзья, прошу меня правильно понять, но то, что я буду говорить сугубо от своего имени и то, что касается непосредственно меня. Так вот, если вы мне зададите вопрос, я отвечу: ничего. Ничего из того, что обещал, а я обещал очень многое. В этой ситуации, взвесив все за и против, я пришел к мнению, что в ближайшее время, наверное, пересмотрю целесообразность своего нахождения в парламенте. Я хочу сделать официальное заявление. Сейчас ровно 10:12 московского времени. Дорогие друзья, с сегодняшнего дня по единогласному решению актива социал-демократической партии, которая по объективным причинам преобразовалась в общественную организацию «Боевое содружество», партия выходит из состава Единой Осетии. Считаю такое недостойное обращение к нам факт преступного сговора, который имел место быть, ничем иным, как подлогом и жесточайшим обманом народа. В связи с этим обращаюсь ко всем, в частности к партии, провести внеочередное заседание, экстренно созвать съезд партии с участием абсолютно всех зарегистрированных членов партии. 5000 это будет или 10 000 будет, неважно, но никак не 100 человек, с целью расследовать деятельность и действия определенной группы людей. Кад Ирыстон Охамадан Ухмар Халта в одном митаудженис. Сезде көстірәстәжі парламенті сәрдар ғаситі Петр, алдар банысангун официалун видеораны қаста из цитататам аздақта сездуәңкті ғустард. Заға парти рәңға тайрахизіні фәндун зинад раци тасойты димитарани официалун ғусынгаринәктай. Господин президент, уважаемые делегаты, мне придется выступить по этому вопросу. Я не случайно говорю «придется», потому что вопрос неприятный, тяжелый, но, к сожалению, совершенно необходимый. Именно поэтому мы его вынесли на повестку дня. Чтобы у вас не создалось впечатление какого-то давления на ваше мнение, с учетом того, что, уважаемые делегаты, вам придется голосовать по этому вопросу, я всего лишь приведу некоторые цитаты из публичных видеовыступлений Дмитрия Николаевича Тасоева, и, надеюсь, эти цитаты дадут вам ответы на все вопросы, если они у вас возникли. Из выступления Дмитрия Тасоева 17 октября 2016 года. Цитирую. «Прошло уже 2 года со дня избрания нового состава парламента. Если избиратели сейчас меня спросят, что я сделал за это время, я отвечу – ничего. А согласитесь, что 2 года – это большой срок». Из того же выступления. «В ближайшее время я пересмотрю целесообразность своего нахождения в парламенте Республики Южная Осетия». Дальше. Из выступления 10 июня 2017 года. «Имеет место факт преступного сговора, который имел место быть, и он является ничем иным, как подлогом
и жесточайшим обманом народа. Хочу пояснить, что речь идет о заседании фракции Республиканской политической партии «Единая Осетия», на которой присутствовал президент республики. Из того же выступления обращаюсь с предложением экстренно созвать неочередной съезд партии и, как окончание фразы «Кят и рыстун охамодану кухме эрхоутта» в одном митяю день. Из выступления 24 июня 2017 года. Напомню, что социал-демократическая партия, возглавляемая мной Дмитрием Тасоевым, вошла в состав «Единой Осетии». А сейчас я хочу сделать официальное заявление. По единогласному решению актива социал-демократической партии с сегодняшнего дня, напомню, что речь идет о 24 июня 2017 года, с 10 часов 12 минут по московскому времени партия выходит из состава «Единой Осетии». Уважаемые делегаты, я специально не добавляю свое мнение по этим вопросам, хотя во многих публичных выступлениях Дмитрия Тасоева имелось прямое оскорбление меня лично, депутатов в том числе. Я хочу, чтобы у самих сложилось мнение по этому вопросу. И в конце заявления хочу добавить, что исходя из тех заявлений, которые Дмитрий Николаевич Тасоев делал в своих видеообращениях, можно сказать, что то, что вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата парламента Тасоева Дмитрия Николаевича был внесен в повестку дня, это есть ответ на его просьбу, о чем он сам говорит в своих видеовыступлениях, в том числе и созвание внеочередного съезда, на котором сегодня мы с вами присутствуем. И в завершении выступления я бы хотел сказать, что коль у нас такой неприятный вопрос на повестке дня и предполагается провести тайное голосование по этому вопросу, я думаю, чтобы не было потом каких-то обвинений в подлогах, подтасовках и так далее, я выступаю с предложением провести открытое голосование по этому вопросу. Պատսաղադը սարլավակ պարտի իուգոն դիրստոնը ռազդարը սարդար բիբլտը անատոլի яхас травдыста тасойты Димитра Ахам аргон видео усынгаринакта. Ама баны санкота кай эвзарен коты имяк андахцинат уэй. На самом деле меня вот эти заявления очень сильно и тогда напрягали. Почему? На самом деле парламент, я здесь не исключаю ни одну из партий, которая представлена. На самом деле парламент действительно поработал по его непосредственным функциональным обязанностям принятия законов. И по статистике, которую мы посчитывали, больше законов, чем этот созыв парламента, не принимал никакой, как и минимум, 2 последних созыва парламента. Поэтому мне всегда неприятно было слушать эти слова, но, как говорят, реагировать тогда, как председатель партии, хотя и реагировал, причем реагировал с официальными документами, статистика, как говорят, вещь неумолимая, тогда это получалось оправдываться. На самом деле я и сегодня заявляю, что парламент сегодня действительно показывает результаты по принятию законов, которые действительно остро необходимы для народа Республики Южная Осетия, в том числе и по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства, где уже на следующий год заложено 20 миллионов рублей. Это результат работы нашего парламента с вами. Опять-таки, не деля работу эту на политические партии, которые там, это общая наша работа. Это и профессиональный парламент, который мы тогда приняли, и который начинает работать тоже с 1 января 2018 года, где практически освобождается, что на государственной должности, что в парламенте 21 рабочих мест. А 21 рабочих мест для нашего общества маленького, это довольно-таки существенно. Это говорит о том, что как минимум то, что люди жаловались, что вот он и в парламенте находится, он и на государственной службе находится, этого больше не будет. Это тоже наша общая работа с теми политическими партиями, которые в парламенте представлены. Так что говорить о том, что будучи еще
заместителем председателя парламента, председателем комитета по обороне. Это как минимум дезинформация населения Республики Южная Осетия. Как минимум. Եպազիցի բանսանքոտա Իուգոնդիրստոնը ցենտրալոն կոմիտետը ստադար գաբարաթը յուրիդար։ Farman Bajurat Khurzadan, Farna Pıttaktalı Hatlarveni Xaste. Podía kanen, mana na prezidenta inauguracji kodi. Vad çiğ distu ne kadar kanut, mana nxası dar distu, nxası dar merat diyor ferah kuttu. Noksuz az prezidenta. Ama mana ki der tafta xajurunç, gabarat yuri danjur zone, raxs danjur ma fitja kavi, ama jur nalçi der raxs nalçi der zone. Dikka kavi, ama من راست کزاون. ود هوش inaugurație. مرانو خاص. آدم تلفن ترکنه سیستای کنه کامیرای کنه فیتای. ود از ناقاده کدوم راه هستن میکروفون درازمن. فلش تجربتون. ودوم بخدا ناقاده کدوم شمن. ومن الناس فتجا خد فيتون يرودن دم هفت بيرا يوم ما وش اشتري استاديون شادن با تدون مشاس کو خواستون ود میفزاگون پرتون بولا مردم افد زاگزت تا فلت یسول پر سرپرچی زادر مرزت از ایران دم افتر اسود استویل ما فتجا خاطیات فيتون هوی برشیرون رو ما قدی کنه دو زغن متول میستگسته هاشر اسود دم خسر رای گرتن مزرود کردن خادم نفسی در کلام خودسته اما هوی برش رسول ایران آدم هاوردن رم بردسته شلای فشین کنه بیبل تاناتوریل شلای فشین کنه ین تشینکت شلای فشین کنه یه فارس ما چیزی سردون همین لسان کود تا مکنه آدم یوجینات همین لسان کود تا مشاگه در پارتی گوندیرستون همین برش سارستا قد تا گیون با کود تا ما یلی دیرن آدم سیوک بافتت توی همین پرزنت رازرستوی موش پارتی خسن قوم آشاگه در یوجینات کبلا نه پارتی نه سرانستانو ما دوایرستون بایکانا ما و مترمن و توخ کنن و نرما قوم یوجینات نخیخسن هاو مگسکاز و سماخ همی پتای در کوره دن رمز سماخ دیلیگات دنه رمز در خونگا دمه چی دارید در من خوص دونی ماخ تصویت دیمیتر یا بناتای کستری وار کردم پارلمنت سردار خدی وگه در مکانت سردار در و فیسبوک پودیا کنود یا سرال گرخته گنج تشاس فزون دی راست نبا کود تافته وفته سماخ مایش جالبون فخرد سماخ مایش جالبون دلم مکانت مادر جیمی کانت خورزان کترا سماخ کد کنید کد پودیا کنود سایت تو خیشاده کنه پرخ کد توی و مسکو کانال تایسای یالا وردودی اما رم در دست دونی پالیتیک تا اما دام کمونیستون پارتی هفته ودی فخرد تویه مثلا الکساندر پراخانوف افتازاره ماختام یه رو تکسته ماستان کی نماسکاستانسکی باشنه مدام های کامونیست است مدام دم آخیزود مدام ور دیگه صفکارن کنند کم کردل چی دامای سارستا اوی دوم کودامیش یعنی دکم کنند از افتازاریم ابو نخ پارلمنتستان الساج دیپوتاتای یگوندیرستون پارتیا کوی کنست از افتاک بزرگم نخورزلگدن ود مزردم نخیل فخود چی نمسناس لایتر فخود چسته فرمابون مفتازهم مخصوص سالی رستونه بنتون لگات در مدن میو لگات در مدن فیز زغن افته ازابون پارلمنت دیپوتات دن کامیتت سردار دن ویت خیمه اما گبرات ویرا خورز لگو ارمست در ویت خی بیبلت آناتولی افتاریتی تای بیبلت آناتولی مکیتن یک آماندای هایی فرشاب ونزدن دیپوتات هاشلک یا خواهد یه پلدیکا منم مزرده مکنه شوا و دنش شرطا اسکو مردون المکوخسیس و مجی ورسا شون میامفتم افرسر دیگه جوری و یکتم لگیمه پارلمنت ما باشو بناته اثبات اما افتم افخرمه دلمه کن وی پارتی ایشیمت نل ماخ آبون پارگانی که کنم ماخ آبون افخرگانی که کنم تا سویت دیمیتر یرستون نفزر نسارستا توخ کود دیگو خشنگ برزافتمای فلا دین برده دیم گرده کهیمده او دونه قوم ایسکنم مفخرای او دونه قوم اید آدم نخسن درم مکانای هاو مگسکز راست نماین ما ندر مخدک ندر نپارتی ندر سنترال مکامیدید ندر دیپتاتی ولدر ما خوش لگه راست زرده خود نشان ایستم راست نبا کود نه یافته کنن اما شبلاسی کاری البادس هاوشی کاری دخدر لکنای نه یافته کنن نه یوفسونجی افتخت کهیمای او دونه دله مکانای مدخی تاوله مکانای افته کنن نه خورزدن نو مگسکر از راست نماین نشه کدوم از بستن هاوی راست نخی راست در اما پشار راست در اشکو خاطر نگاه کنن ودا پارلمنت سردار گاسیت پیوتر بخسکفندون بندورل اما دلیگات ایومیا گرازدینادای سیزد سردار کودستاليسيا فارستا سوертаргум قلس پرستل ومن ادقریتای голосованиел قلس کنن فارستا نسانوید
Ռազստը Էվինա, Թասույթը Դիմիտրան Ռեսպուբլիկա խուսար իրստունը պարլամենտայ օձիվ դիպուտատա սարազնել։ Սիեզ դխայադիսակ դելեգատայմ խոզունայ ռազդինա դրավդստույ ացեֆարստայ ֆադել։ Դարտար իուգոնդ իրստուն ըխսազամ սիեզ դրոխասկաֆանդուն Թասույթը Դիմիտրան օձիվ սարազնը ֆեստիվագիմա։ Արվեստր ցավձամ պարլամենտ մամա ցենտրալուն վզորան կամիսմա։ Parlamenton Partii Ugondիրստուն ցնբաստակտան բախոսկու տաուդուն մեծմա ռաջի բախաուդստը ծավցարժտադար։ Կոկոյտ ասիատ բիրասվալունջ մոդու ցալդար ազրազմա բասղդիա բաստխայ վադայֆաստմա կոնդակ մանգաղոստը տբունը տդարքուտույ սվալատախիցանտայ ցարտագուր ապրխտաստը ասիատ բազադու ազալ մանգաղոստը ցարգայա բախատդ Ugondիրստու մազարգամա օվարտամենքա դիստամե ֆախոզդարքանիկույ Oftasıda şortsa buna kalmetanlar baradeste kalmetan. Oxam distam damadi. Don alya roşamam, don hafta roşam. Ya ben favayam dona. Ero makad hoşa. Durtamiz kalo. Штер бузне кадай вадай наркодаластой, мама гурмадам наркодаластой, манен вагонер баластой, кадай вадай. Маштер бузне бибилу в Анатолия. Ասիատան բալաստավեց ցարան վագուն զավրայոնը ցարանատուն կամունալու խածրոդը խոսանայ սվերտույ նրմակամ ցորտ ուծը մանգաղոստը տերիտորիալ من آخام زوبارت فشارد استیر مهای پت بینون تسوالت ما ورزادم استماتم شارد بیدگوی برگنیم بلبی ما یا شرم بون بیره منت سنابون نوجه تیفا خوددار کنتا سوابار تایی نا پرزیدت بیبل تطولی پارتیا خیستار پارتیای نومای نا پرزیدنت اما بچه گرون تو سنچون در جیمه توسته شورچه ما فرنی مخصه که تا استفاده تا فزنوات تا افتاد نروخ نیچال نوات چین هرن منن فیدار لو اما شبه خود من اونام روخسته در با کنجسته Ցարան վագոմա իուգունդ իրստունը ախոսայ բալաստավդ գասիթը վալայանդար ու մանդար եվավարտավդստը կաթայակ կդ իուգունդ իրստունը պարտիմա բախատդ ախոսմա վատտար զակա անկալնավդտան ախամ լավորայ դուա խաթանուն ցարան վագուն ավարդրցդ եկարտը Սակաբուտ խուրայսաս դոյնան զոյն նամաշտի մասակաբուտ դարը սաբինոնտը նանիշնալ շփուսոյ շամոցը խշալ տաբուտախիշա խոսկակցումբet ակամանդար ودا أخصقا قدما خورز باتسون عرفه قطاقو والداي در آخم بینونتن نرتا خرزی زروتما این نصابات